tentang alik kupir no style po kupir po gajor pager bajur karang clear tik ini kum lihat biar saya Ipik ni video aduh bukut pitu baru kompukir kumno ban kloy mat kumno kaslem kumno ka kloy ban kloy ka tre te hapu hakata karukom sungam igi jinggotai gi jonga te mandala batai sa pitu ka kloy ne kaslem mat sangap khai ka pisia kinong pek mo perlok pengen sedang no angam antakapu Siti showroom ngamdon kamban kawang ngamdon kamban po untuk masih tengnya kan ya dengan sekawang nak pindah ladang po siya kamdon jumut untuk kam tinarum kamdon jumut tahu kalong ba dalak khat nur dalak pru kendau dalak khat nur la nang tu cepo nama kedai cikaparing dan roti keliru nang tu cepo di cikaparing kemudian kita jarum kelanang jeliu kelanang kebian kendau kita kadang berkam mendapat jenai jarum tu baik yang masih tinggi kan ya kita tahu kita kam keluar ke teras terus ale perlok nya persiang ka itu mungkin saya ka keluar ni siang Lemir tang madaba la ringki Malaysia saham Bidish po jingya la ngaseng tang da ushelia Uri bleki wan khat banyak ka sheriki rengan Haladir pang mok hiu ngalek bo wa shik fe brio Kumning em lenter hangam away nga juice no ngalantan unang bola embas kita kepulang ka ngapang kijan sedap langan syong hai drap ngam juda jing kuslai Mynsiem kesukaan jai Kumning em lenter hangam away ngam juice no ang tang nong bylla na em bas gida kepulang ka ngapang kijan sedap alangan syang hai drap ngam judan jing kuslai Mynsiem kesukaan jai Tamaya syai kapnay makipan stat daka jingkaman ang takading asliw sa ukir siya keng bangan tiyo ngam tip jing bambun rong ngata siya daka jaing kong haladir pang makhiw ngalay po wai hiper kipriw kumning em lenter hangam away ngam juice no ngalantan unang bola embas kita kepulang ka apang kijan sedap walangan syong hai drap ngam judan jing kuslai Mynsiem kesukaan jai itu senuk deryang baik ngalantan unang bola embas kita kepulang ka Apang kijan sedap walangan syang hai drap ngam judan jing kuslai Mynsiem kesukaan jai